Hey video sponsor to the chu SLC Student Learning Center Kulikawn nia. He center a hian pawl nga tanga pawl som tan mathematics le English a tution an pathina ni. Tin pawl ko entrance petur tan pawh coaching an pathina ni. SAINIK entrance exam tur pawh coaching pe in an naupang kumsang ni somni January entrance pe ta hian written exam an thu vek bawk ani. Contact 8258 943 729 8731 991 108 90896 502 86. Donald Trump vote upon zela wangin Joe Biden polte an zam tomaimni. House Representative Cedric Richmond Democrats join election kirkhan takani ati. November ni thumatanga Donald Trump polte Republican in House member anon ngale tak emo wangin thil kaldan hi beng sikangai tu angai ni ati a. Voting poll tam zokin an ngai dan chuan House Democrats chakna bel cha tu anin ringa amai ro chu an bei se lo takin Republican chuan mun som pania an ron le thalani. House Minority Ruai tu Kevin McCarthy Republican chuan Indopui panina nulama majority le minority in Naibertum alani ome ati hialani. American vote lockdown kan en le chuan Democrat Socialist Policy le House Speaker Nancy Pelosi Democrats te hi andu lauzia kan mu ani ati. Nancy Pelosi chuan heti lai an sit chan hi thiam takin poi anti lo thu asoya. Hetia min lo le thalawang hian chaktura anin ngai po anima na ma se atheng lawang tlem chukan chan ve anima na ati du lek phang chau ni. Me puite po in Democrats ho hi an vote thak turin anin larwak lo te anti anilo kanin lara lom Republican ai mak ta duai thuma tamin kanin lara lom trama point vote thata kamu a sit an lak ve apo khan kalom puilu tuk thowe ati. Heti la hen Richmond chuan Democrats ho che thatna chu election audit result a chu huna kan hramai don alom le Joe Biden khan Georgia chu lo la po ni thei tuna hian Senate pani in mek kan laneya Democrats ho base ang bokin ke point kan ai ni kan thelti tumta chu ain angvek po ani theya amai ro chu kong ngai veka kan kalkher angai hleinem ati ani. Traman Biden hen global climate pekhi azum le ani chuan American economy ati chevekang ati. Nisomni pani pathiani khan Donald Trump chong global climate pek chung chang soin administration chungin US he tutlung in zom na tang hen kan chuak thei ram ani ati. Joe Biden hen zom le aduna chan po khovel leilung amai wang po anilo American economy ati che du wang ani ati bok. Trump hian G20 summit tuna Saudi Arabian and Thenmeka hian White House train video in thu athona Paris climate agreement hi khovel leilung siam thattum na lampo anilova hethile American economy ti chena na duanani ati bok. Khovel ram roi tu tekal khomen khovel leilung sigle sa borok chungchang an soya heta hian trama chuan he Paris climate dan hian tran lam le on lam hi anei na sa in affair tok lawani ati a. US tanik phei chuan affair lo lutuka American mi point na thokta chan chu nan kanin nok do kani ati bok. Trama hian hun lai kum sahni le som pasari khan he in zom na tang hian in nu do adu thu alo soi to ani kha in remna an zia dana chuan kumin November ni li khan an chuak chi ani. Hemi nu lo khian Biden an zom le ngal tur tu Twitter kal tlangin ron puan nge kha kan lo hreto tho mai thea Biden khan Twitter khan voin hian Paris climate agreement atangin kan chuaka ama ero chu ni som sari pasari nuwa kan zom leang alauti ani kha. Heti la hin nakum January hen Biden hin White House office elu athei kherangem hei hi thu chiang lo alani a achan chu trama polte hen dan zol zuin election result thian la be sereng ani sia Biden hi president kherangem tundin hmuna hen elected big fak lo ani. Heritage Foundation in Soidan chuan US chen Paris agreement hi lo zom ta se chuan kumsahni somthum panga thleng hen US a cheng chung kotinin US dollar sing hi ang huan choi angai dona tin aram leilunga train GDP US dollar tlu le ding on ni le vaibel chenga an choi angai dona ni he sum seng hen kumsang ni le za a khovel lum lutuki 0.015 degree Celsius vel bakin aniam pa chuang don lawani. Heti la hian greenhouse gas borok tilum tu kan ti mai hi pe chuak number tu chu China ani a heti ang konga la hina tho hlok lo em mai le ngalani. Paris Street i mai ba ka hian Barack Obama local puithin le amhing cherna pakhat Clean Power Plan CPP chu trama hian
affordable clean energy mangin alo thlak to bokani G20 summit a hian trama chuan heti hian soin Paris agreement atanga kanin nu do tak nu hian ramdang zong ain USN borok a kan carbon borok chepai chu hiat lemani ati Paris climate agreement ni engeni te reng United Nations chuan khovel sigle sign thlak danglam chaklutuk abi takin lungal thei kan mana wangte hengang te hingai toina ti dan kongjun ni se ati a kumsa ni le som panga December khan ramza somret pakua ta chuan signature pe in an thlop zia an tar langani he inrem ne hena tumber chu khovela borok lum lo sang zel hi ven ni se asan zong lo punna po hi 2 degree celsius chu 3.6 degree Fahrenheit aya niama da hi atumberani khovel hi lo lum ta zel se chuan North Pole le South Pole a votlang lian tak tak elo tuiralanga natna rik kumtam tak alo ubbe to te kha lo chuale theina chan sa omni scientist den anti ani